Sanibonani. Hayi mina kangisoze mina ngakhuluma into engingayazi. Noma yonke into engiyohlale ngisho, iyohlala izokwenzeka nje. Ukuthi ngisho into esezingeni lomuntu oyimina noma into umuntu azoyi-understand la yakhona akukona okwami, kodwa okwami ukuthi mase ngishilo into isokuzokwenzeka. Nikhumbuleke into ebalekile empilweni. Into ebalekile empilweni ukuya phambili. Nawe nje mawuthandaza, thandazela ukuya phambili. Ungathandazeli ukuya emuva. Uma uthandazela ukuya phambili, idalwa zakho uzoyivula le ndlela oyifunayo. Mawuthandazela ukuya phambili, usizo uyolithola even la ungalindele ukuthi ngelinye ilanga wawuyosizwa yilowo muntu oyomfikisa emisini. Yingakho empilweni ingabalekile ukuxabana nomuntu ungenasidingo, ingabalekile ukuthoka umuntu ungenasidingo. Yingakho namhlanje ngithe nje no, angikwazi ungangeni because ngifuna ukunika abantu iassurance eyokuthi empilweni mawukhuluma, ukucela, ukuthandazela ukuya phambili kuyenzeka. Into edidisa abantu, abanye abantu abazi ukuthi baya phambili noma baya emuva. Abanye abantu abazi ukuthi they must concentrate to the future or they must concentrate to the past. Listen to me attentively. Past will always be the past. You've got no more dealings with the past. The past raised you to become who you are today. But yours to do is to concentrate to the future. Ngiwasholo lamazwi, it's because ensukwini ngikhulume ngendaba ebi-sensitive kakhulu for most of the Zulu people or the cultural people. Le yenziwe isilo sa decide ukuthatha uNdlunkulu obeseneyingane ongezone zaso. Abantu bebeyigxeka liyanto. Kodwa mina ngithe mangifika ngayincoma, and even today ngisayincoma. Noma ubani o-challenge liyanto. Noma ubani o-challenge liyanto. Awuqala ukukhulu umqondo wakhe kuqala. Ungayi-challenge liyanto kanti umncane. Awukhulu umqondo. U-understand ukuhlukumezeka kwabazali bakho behlukunyezwa obaba bathile. Uzikhumbula inyembezi, uyikhumbula izimpi okwakumele zimbulala uma wakho nale ndoda ayekade uyayithanda, waphunyuka. Ukuphunyuka kwakhe kwangasho ukuthi akuphele ngaye. Kodwa abantu abaningi lonto bebethi uma usophunyukile umuntu wesifazane, uma sophunyukile umuntu wesifazane sewuphunyuke endodeni bethi iyaqeda ngawe, futhi sekumele kuphele ngawe empilweni. Sekumele uthi mawuqhamuka nje ube yinto engathathwa serious, ube yinto elahlile, ube yinto engahloniphekile ngoba nakho uyinzala abantu. Kanti abantu bakhohlwa ukunderstanda ukuthi inzala abantu icishe ifane noNkulunkulu ngoba ukwazi ukuletha umuntu emhlabeni. Empilweni mawuhlonipha uNkulunkulu because wadala izulu nomhlaba, wadala ngisho umuntu. That is why simhlonipha uNkulunkulu. Into eyenza sihloniphe inzala abantu, it's because even today sikhona nje ingoba sazalwa, sahlala, basiphatha abazali bethu, safika emhlabeni. Izwa ngami, ayikho into oyi-challenger, u-challenger inzala abantu bese uyayiwina. Shiya ukuthi usikhotheni wakuphi. Shiya ukuthi abantu besifazane bathatha kancane kangakanani. Shiya ukuthi ubucashe ngosiko because le argument ibikhulunywe ithi mayisifika osikweni mase kuthiwa usiko luthi kaZulu thina senza kanje, ibifika lapho and abantu bekhuluma into abazi kahle ukuthi nabo leyonto bakhule beyizwa, bayazi yayikade iqhamuke kanjani leyonto. Kodwa ngenhlanhla yesilo sanamhlanje safike leyonto leyo, safike sayibreaker, sayiqala kabusha. Ukuthi umuntu wesifazane obalekile uwonke, kakhulukazi abasuke bekhalile bayadinga ukusola inyembezi. So mase kuqhamuka umuntu ke la owayecabanga ukuthi uqedile ngomuntu wesifazane uthile, uma sesiqhamuka thina sibahlonipha, sesiqhamuka isilo singabacwasi
useyahlukumezeka umuntu ngoba wazi ukuthi wayeseqedile ngomuntu wesifazane. Uyayazi i-relationship ethi mawuhlukana nami ngeke uzube yilutho la ngaphandle. Uma ungayazi lo relationship umuntu wesifazane ngiyakubongela. Khona ama relationship la ngaphandle athi mawulahla mina ngikuphinde ube yilutho. Kodwa isilo sezenjani sona siveza ukuthi angakulahla loya. Kodwa khona futhi sangakucosha. Aphinde ezeni ukucoshayo, aphinde akuhloniphe ngale ndlela okade uyiyona ngesikhathi uyuzwa ilona. Lana bafethu khona abantu besilisa abalimele la. Abazi ukuthi baqedile ngabantu besifazane kanti izwani ngami bafethu. Angakaqali. Ngishiso phuleni, ngishiso based kuma comment kubhlungu ukubona ingane ezalwa owesifazane kodwa ivukela uNkulunkulu wayo because mawuvukela umuntu wesifazane ngoba enengane kusho ukuthi ngamanye amagama nawe uvukela uma wakho ngoba naloma wakho ubile nama challenges athile before mhlawumbe ufike emhlabeni mhlawumbe amanye ama challenges umntwana you can even witness enzeke kuma wakho. Kodwa namhlanje uthi ukhomenta uthi umuntu wesifazane ayikho indaba yakhe uma ngabe seneyingane kumele alahlwe saqhamuka isile madoda uKing Misizulu wathi izwani noma bengangikhuluma noma bengathini noma bengangibeka amabala vele khona la engekho umsulwa khona kodwa wathi kulokhu ngizoma bengichithe endlunkulu ngizoma zingichithe izitha zami ngizoma bengichitha abantu ebebethi ba victimize abantu besifazane wathi ngizoma ngiyamthatha kumina ube yiqhawe ngoba uhloniphe inzala abantu iyona uNkulunkulu oke wambona ngamehlo bese bakhona lo uNkulunkulu esimthandazayo esingakaze simbone esimazi ngemisebenzi nangezenzo nangokuthi uyisiqalo uyisiphetho mase kuba khona leyo kahle mina ngingama ngithi oNkulunkulu engibaziyo babili uNkulunkulu lo engimazi ngemisebenzi ngoba ngiyamazi mayisevula kuvaliwe ngiyamazi lo uNkulunkulu ngiyamazi futhi nalo uNkulunkulu owangilethe emhlabeni kade ngihleli wangideliver engideliver kwakunengqinamba kwangiyelula kodwa wenqoba ingqinamba ngaphuma ngiphila kodwa wazizwa inhlungu yena uma wami kodwa ngaphuma ngiphila waphinda futhi wanginakekela wangincelisa wangivathisa wangicwala ngakhula ngabe lokhu ngiphakathi kude. So mina ningixolele bafethu la nikhona alikho ilanga oyozwa ngivumelana nabantu abalimele emqondweni befuna ukuthanisha i-reputation befuna ukuruna up i-reputation yenzala abantu inzala abantu kumina uNkulunkulu wesibili. Into emnandi manje ngikhulumile into isuke izokwenzeka ngicela umkhombise mfethu le isithombe lesi esithendayo kwiphephandaba isolezo ngikhulumile nje ensukwini ngale ndaba kwavele kwaqhamuka ama headlines ngifuna unikhombisa kwaqhamuka ama headlines buka lama headlines buka haya uwabona awunike ithuba ngiphendule ikhamera awunike ithuba ngiyiphendule ikhamera funa uyaboni kahle lama headlines nakho-ke alikho isiko elithi isilo asingathathi alikho isiko elithi isilo asithathe itshitshi kusho ongoti bezamasiko abahlakaniphile. Izwa ngami nawe futhi alikho la ukhona ekhaya usiko elithi mawusuvusa umuzi kababu wakho thatha itshitshi usuke lokho ukuthatha mawuthatha itshitshi ulithatha according to your own understanding ngendlela wena ofuna emndenini wakho ukwenza ngayo but alikho isiko elithi la ukhona mawusuthatha thatha itshitshi alikho isiko elithi isilo asithathe itshitshi mawungangizwa fuck off mawungangizwa fuck off
wathi ngikhuluma into isube nje cabanga makusho ongoti hayi ukuthi kusho ungoti kusho ongoti beza amasiko wena la ukhona ke Mjondolo uthini ke wena la ukhona ngoba mina khengibhaka ngiyasho ukuthi alikho isiko nami elithi akuthathwe amatshitshi alikho isiko elithi isilo sikhombekile ukuthi asithathe intshitshi there is no such into yakheka kubantu emqondweni ngokubandlulula abantu abathile ngoba belwa izimpi zabo ngoba bahluleka ukubathitha njengoqueen umuntu bese yaphuma bese ethola umuntu amthandayo bese wena uzosebenzisa usiko lokulwa izimpi eziqondene nawe nomuntu owawumhlukumeza waphunyuka umhlukumezile angigcinanga lapho mina ngangamemezela into enkulu kakhulu mina ngathi mina even ngangikhuluma ngeMK ngibona amandla ayo futhi ngibona futhi ama challenges akhona ngaphakathi eqembini nasazoba khona ngabe futhi ngibona ukuthi banawo lamandla manje ukuthi bangarula iMK ngiwabona amandla okurula kakhulukazi provincial ngiwabona amandla okurula aphinde ungivezele lokhuza ngiwabona amandla okurula ngase ngithi mina ipower yeMK njengamanje kakhulukazi kaJacob Zuma ifunani ifuna even ama spirit lawa amaqabane alala ngoba vele phela iMK deep down ayinawo ama spirit ends angaform iMK bese bayidluzi iMK ayinawo idependele kulama spirit eANC into enjalo ke baba iyantshontshwa futhi uyakwazi yakho ukuthi ikusupport kodwa asafuna ukuzwa ngathi mina awafuni ukuthi imanifesto rally ibe all over kumele ibe kuphi ibe seOrlando why Orlando ingoba eOrlando yilapho kaformelwa khona iMK ngale yaminyaka eyadlula ngikhuluma lento sekuthiwa ayikho lezoba khona yemanifesto yeMK kuthiwa imanifesto bakhona ngayikhuluma kwashintsha ukudla epletini ngikhulumile yavela bakhona lokhuza imanifesto inini manje ingomhla ka18 May kuphi eOrlando awuthi la khona futhi ngikukhombisa ivumeleni ngiphendule iCamera khona nizobona kahle ngivumeleni ngiphendule iCamera khona nizobona nansi MK manifesto launch 18 May 2024 Orlando Stadium Soweto #Mayibuye wami uthi mawusangaba zamandlami mawusathi khengibhaka uyakwazi ukusho into engakenzeki yenzeke wawuphi ngizisho izinto ezingakenzeki kwenzeke uyabona abantu abagibela istaff babuye bahlubuke labantu abagibela istaff babuye bahlubuke uyabona njengoba ngino makhanda ngikwazi ukulwela abantu ngawo kwilevel ephezulu yokulwa nemimoya yokuvula into zabe ivaliwe nginanedama it's because yinda njengoba ngikwazi ukuba naleyo power yokwazi ukusiza abantu ngeke ngihluleke ipower yokwazi ukubona ukuthi kuzokwenzakalani ngiyakutshela lapho ukhona ekhaya uma kukuthi into zakho ishona phansi ungalilahla ithemba mfethu ungayibulali sikhona thina uma abantu bekucwasa bekwenza noma yini sikhona uma amabhizinisi akhe eshona phansi baba sikhona uma izilwane zihlasela izilwane ke zibizwa ngemimoya emibi imoya emibi noma yinini uyayikhipha ukuze kusale umoya omuhle ngaphakathi so ikhipha leyo umehluko sibamsaneni ngikhona today and forever I'll always be there for you ladies and gentlemen wherever you are so zingayikhuluma into engekho mina khuluma izinto ezinkulu zinkulu izinto engisangayikhuluma mina zinkulu kodwa angisoze ngakhuluma into yangenzeka buka nje ngikhuluma udaba losilo kwanyakazo ongoti inqaba yabo ongoti beza amasiko ngempela banyakazo ongoti bayisho into engisho ikwisoleso ngakhuluma lento yanyakazi MK iyayo Orlando isiyodwa reform ingqinamba ke manje izosala yeMK yile ngakhulunywa ke public esisele ke manje futhi akuyona iMK isinqobile yayo ngoku eOrlando esisele ingqinamba seyisale uJacob Zuma as a person manje seyisale uJacob Zuma as umuntu akancamana naye isiyodwa ingqinamba mayinganqoba leyo ngqinamba uJacob Zuma ke kobe siqedile so bese sihlala phansi ke nepower
sesisho ukuthi ayike uzenzile ingqinamba zakhe zonke siyodwa voyesele manje ukuthi yipi akuseyona ke lishula kodwa ngiyonitshela ngelilanga if kunesidingo Papa yini inamba yami 0798130260 ungavumi ukubhuqabhuqeka izinto obhekene nazo sikhona konke sokunqoba lokho ungavumi ukudlala abantu bethi njengamanje ungeke awudeserve lutho oluhle inyoni lesithola kufakela wena umuntu obuthi silo ngokuthatha umuntu wesifazane ebebecabanga ukuthi baqedile ngaye nawe uzohlala phezukwakhe la safika isilo sathi mina ngumuntu wabantu wena ukuthi aqedwe ngaye useke uyimpatha kugcwala ngakufakela mina ngisikisi lento yokumela abantu nokumela abantu besifazane especially laba sebehlukunyezwe kakhulu thiwa kuphele kusha abanye abantu thiwa kuphele ngabo khohlwa baba mina ngiyobamela nje abantu besifazane mina ngiyobamela nje umakabani ngifuna ukukhohlisa ukho ngibhaka phela egcineni ngiyakwazi ukumbona uNkulunkulu uma yesebenza efihlakalweni ngiyakwazi ukuxhumana nepower Papa yini